A mí dame igual coller un de 500 que coller 50 de que sirve. É o meu engancha aquí por pero abaixo. nosotros colles un de 500, nosotros de 5. Pero se sempre Vete choco para acá, para acá. Dalle vas para lá, joder, coche ves para aquí. Hai que ter encaixado na pedra. Dalle para lá. Na pedra libre. Vai! Cambia a dirección. Aí vas ben. Para lá, Bruno. Para lá, vai por uma pedra. Para lá, pois vai que non sube. Bueno, dalle, me cago. Tal cual está, ven para lá, se afilará despois. Ven para arriba. Eu sei onde chega o coche, onde non. Se librache de atrás está máis alta. Por aí non sube, Bruno. Quieto, vente para diante. Vente para diante. Vente para diante. Vente. Vente para ali. Bruno, non sei o que te estábamos explicando a ti. Dalle. Dalle. Ten que darle un golpe de inercia ao chegar aí. E hai que dar un golpillo. É o que estábamos mandando facer, empeñáchete en subir aí que non sube. Dalle. Dalle. É iso que xa pegar, chaval. Dalle. Ainda non pegou, coche non pegou. Vai atrás e dalle un pouco un golpe. Dai Un pouquinho atrás. Vale, dalle aí para diante. Sí, vale. Dalle. Dalle. Deu una para ali todo. Ei, dalle. 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 Sube por aí que este rojo.